Оларға исен сау жүріп қайтырға насып етсін Құдайым. Қойға хасират бермесін семьяларына Құдайым, я Раббим, я Раббим, я Раббим, балаларының игіліклерін көрсінлер қайтып исен сауғына. Bu uğur hallerge bütünümüzün de ülüşümüz kereye tiyiş bitinde bizim. Şuna göre bulduralgan kadli şülköler, beylerle tırışırız indi. Biyeleyler, beylerle tırışırız. Züncügerler, zünler erlep, şulay yerden bitir yatırışırız deyip ümitlenem indi. Semyalarından ayırılıp mobilizatsiya bilen gitken balalar, erjegitler isen sov eğlenip koytsınlar, süyünüp. Mine bizning bu beylegen naskilarımız, biyeleylerimiz, onlarını solqınlarda жылытсын idi. Mine tağın klublarda jıyılıp, birge ümeler ütkerip, tağın naski beylerimiz Allah vergan bulsam, barlık gitken jigitlerimiz semyalarına, balaları yanına isen imin koytsalar deyip dileybiz indi. Biz indi yigitlerimizge şuşa жылы yokbaşlarımız jonların көңілләрін жылытсын indi, illerimiz tыныш bolup, dünjalar tыныш bolup, ez bolsa da bizden ülüş kırсын yigitlerimizge. Bizim mine jıyılıp beylegen naskilarımızı kabul etip alırız, barıp yeter diye kuşamayız. Bek zor rahmet sizge. Жерлегибизде бик матур традиция яшәп килә. Иң якын, иң кадерле, иң мәртәбәле якын кешеләребезгә без йон уйык башлар бәйләп бүләк итәбез. Бүгенге көн безгә менә икенче максатлар куйды. Менә шулай күңел җылыбызны салып бәйләгән йон уйык башларыбызны без өлешчә мобилизацияләнгән егетләребезгә җибәрәбез. Şu alar bu yın uyuk başlar, onlarını salkınlarda жылытсын, onlarga küç hem dert üstesin, hem isen imin ailelerine eğlenip kaçsın diyen dilekler, dilep kalabız.